پگڑی دکھاتم شپ میدان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا پگڑی دکھاتم شپ میدان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا رختون تسالار زمون د قام گران مشرا رختون تسالار زمون د قام گران مشرا دملا محمد عمر پلور روان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا پگڑی دکھاتم شپ میدان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا رپیگی بیرغون پہی واد محکومت دے رپیگی بیرغون پہی واد محکومت دے پورا شود شہید منصور ارمان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا پگڑی دکھاتم شپ میدان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا مرحوم جلال الدین تا خبر او کنائی مرحوم جلال الدین تا خبر او کنائی نڑی دکھل مات طالب جان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا پگڑی دکھاتم شپ میدان مولا یعقوبا اغیار تیتن دد اسمان مولا یعقوبا اغیار تیتن درد اسمان مولا یعقوبا اوس دلت شریعت د جمهوریت مناړولې اوس دلت شریعت د جمهوریت مناړولې نافذ شو عدالت د سپین قرآن مولا یعقوبا
اغیار تیتن دد اسمان ملا یعقوب اغیار تیتن درد اسمان ملا یعقوب گڑی دکھاتا مشپ میدان ملا یعقوب اغیار تیتن دد اسمان ملا یعقوب اغیار تیتن درد اسمان ملا یعقوب دستا سرکڑی مین او پتا باندی مین دی دستا سرکڑی مین او پتا باندی مین دی تیید شوگر جان وزیر جانان ملا یعقوب شوگر جان وزیر جانان ملا یعقوب اغیار تیتن دد اسمان ملا یعقوب اغیار تیتن درد اسمان ملا یعقوب گڑی دکھاتا مشپ میدان ملا یعقوب اغیار تیتن دد اسمان ملا یعقوب اغیار تیتن درد اسمان ملا یعقوب